Jutrošnji gost Novog dana je Mostov saborski zastupnik Zvonimir Troskot. Dobro vam jutro. Dobro jutro vama i vašim cijenjenim gledateljima. Da se nastavimo na prilog o 100 dana. To nije puno dana. Obično je neki set očekivanja. Kako vi gledate na ono što je vlada najavila, vlada kontinuiteta većim dijelom za političku jesen? Prije nego što krenemo, htio bih obitelji Freda Matića izraziti sućut i evo, neka mu je laka hrvatska zemlja. Nismo bili politički istomišljenici, ali mislim da je za one ljude koje on zastupa, mislim da je napravio dosta. Ostavio je doista trag i ostaće zapamćen. Ne pamtim kad je toliko izraza sućuti i zapravo reakcija bilo evo i na društvenim mrežama. Evo još stvarno duboka sućut obitelji, stvarno ostavio je stvarno trag. Vidi se neko koga je pratio iz njegovog političkog bazena je bio zastupljen od strane njega. Vezano za vaše pitanje, dakle u prvih 100 dana ajmo neke pozitivne stvari, dakle od samog mandata, dakle mislim da je to nastavak i da se u samoj suštini ništa nije promijenilo jer su ministri iz prošle vlade uglavnom ostali svi isti, plus 3 nova koji su došle iz Domovinskog pokreta i možda neke dobre stvari su evo i nabavka Rafala za obrambenu politiku, Pelješki most je bio izgrađen u prošlom mandatu. Jako dobra stvar o kojem jako malo čujem, a treba to pohvaliti, to je recimo izgradnja Hrvatskog doma u Subotici, tako da je i tu naša predstavnica u Hrvatskom saboru iz Subotice, to su sve dobre stvari. Ili recimo nedavno, što isto tako vidim da je prošlo ispod radara, izgradnja jedne kapelice za hrvatske hodočasnike u Betlehemu, na čemu su radili i naša veleposlanica i vlada i naši Franjevci, tako da tko god, nažalost je sad tamo rat, ali kogod da će ići na hodočašće u svetu zemlju, mislim da je to dobro da imamo našu tamo kapelicu mučenika i svetaca. Što se tiče ovog ostaloga, dakle da ne bi bili da samo kritiziramo, smatram da se tu nije puno promijenilo i da zapravo neke stvari će sad tek izaći na vidjelo. Prije svega vam sad govorimo o 2 potencijalne arbitraže i jednoj sigurnoj tužbi od strane drugih država. Tužba dolazi od strane Bosne i Hercegovine zbog izgradnje hidrocentrale na Uni, gdje je Most bio stvarno jedan od najeminentnijih sudionika i čimbenika koji je doveo do toga da se zajedno sa lokalnim stanovništvom dolje, da se hidrocentrala na samom izvoru Une, da se prestane izgradnja tog zdanja i da se prestane sa devastacijom tog područja koje je jedno od najljepših u Hrvatskoj. Dakle, postavili smo i sami pitanje kako to da recimo ljudi koji Bišćani takozvani, koji žive u Unsko-Sanskom kantonu, više vrednuju rijeku Unu nego mi u Hrvatskoj, gdje je zapravo izvor te jedne od najljepših rijeka u Hrvatskoj. Tu sad vidimo ipak pomak, dakle, nakon silnih reakcija u javnosti. Tako je. I to je sad i presedan, jer šta se događa? Dakle, zašto kažem da se ništa nije promijenilo? Vi imate zapravo uništavanje, ko što se Una uništava, ovo je sad će biti dobar presedan da se zaustave ostala uništavanja, kao što je recimo vodotok rijeke Gacke, kao što je recimo potapanje pola Like, za što nema nikakvog opravdanja. Uništavaju se hrvatska sela, dakle uništavaju se katolička i pravoslavna groblja sa mašinerijama, dakle za nešto što nema nikakvo opravdanje, kao što nije imala ni opravdanje hidrocentrala, dakle na rijeci Uni. Dakle, imamo, to vam je recimo sigurno dolazi ta tužba od strane Bosne i Hercegovine zbog međusobnog sporazuma koje Bosna i Hercegovina i Hrvatska imaju za pograničnu suradnju, pogotovo za ovakve projekte. Što se tiče arbitraža, dakle, vidimo sad neki dan da je izašla ponovno afera Škugor. Mi smatramo u klubu Mosta da nije sve u potpunosti zahvaćeno što se tiče samih optužnica, jer ako neko ide, i tu govorimo o arbitraži sa Mađarskom, ne samo za aferu Škugor, nego i aferu plin za 1 cent, jer su sve zapravo isti akteri u pozadini. Dakle, kada već neko diže optužnicu protiv Škugora, dakle, trebao bi dignuti optužnicu i protiv njegove majke, jer kako moguće da jedna umirovljenica u Šibenskom zaleđu koja se bavila šivanjem, koja je radila kompleksne financijske transakcije kupovine duga dalekovoda, za što smatramo u klubu Mosta da je zapravo nadoknada za zapravo serviranje plina igračima koji su zapravo plaćali majci od Škugora. To sve dovodi do afere plin za 1 cent koja nije dobila svoj epilog,
nažalost će dobiti dakle, kroz arbitraže Mađarske, a sve su to nekako troškovi zapravo koji će plaćati naši građani. Nadalje, zašto vam spominjem ove afere sada? Zato što ne u smislu vađenja samo, vidjeli ste da smo i pohvalili dobre stvari, ali u smislu vođenja tih državnih poduzeća događa se zapravo iste stvari kao što su se događale u Hrvatskoj elektroprivredi, gdje se ljudi koji vode te kompanije postavljaju direktno od strane Plenkovića, kao što je recimo bio Barbarić u Hrvatskoj elektroprivredi, gdje zapravo za takve kompanije vrijedi Zakon o trgovačkim društvima koji je nad uredbom vlade, a u tom smislu nismo vidjeli reakciju u Hrvatskoj elektroprivredi, recimo kod Barbarića, da je reagirao nadzorni odbor koji je trebao upozoriti skupštinu gdje je Ministarstvo gospodarstva, a skupština ići u mijenjanje dakle, uprave koja je dovela do više milijunskih gubitaka, čak i milijardi, dakle same Hrvatske elektroprivrede. To uglavnom propitujemo kad god nastane neki problem. Točno. Kako? Ali gdje sad dolazimo? Dolazimo do istog problema sada u Jadroliniji, koja je ključna za hrvatski turizam, gdje nikakve reakcije nismo imali od strane nadzornog odbora, skupština nije mogla reagirati jer je to zapravo država i opet imate zapravo arbitrarnu odluku od strane Plenkovića postavljanja osoba koja je terminalno nesposobna za vođenje takve jedne kompanije. Nažalost, pod broj 1 nećemo imati nikakvu odgovornost za smrt 3 ljudi. Ja vam to vidim zato što... Dobro, to ćemo još vidjeti nakon što završi ovaj cijeli ciklus istraga. Sad vam već kažem ali niko nije ponudio unaprijed... Vidjeli ste po reakcijama da nisu išli uopće na teren. Nisu uopće išli na teren kako bi trebali i tako dalje. Dakle, tu, znači, ljudi stradavaju. Vidim vam to na temelju dodatnog problema s terena što sam bio sad na ljetu, a to vam je recimo otok Kaprije, gdje je jedan od preduvjeta da vi premjestite ljudima gat gdje je dolazio brod i dovodio i hranu i to je bio putnički promet kilometar dalje, što je veliki problem za starije ljude koji žive na otoku Kapriju, koji idu u Šibenik na pregled, koji idu po lijekove koje smo dotaknuli dakle, u Šibenik. Kilometar se šeću po stazi koja nije napravljena, a sve je napravljeno samo zato da se otvori dodatan prostor za sidrišta i za uništavanje dodatno otoka Kaprija. Preduvjet za izgradnju tog gata vam je bio da će na otok Kaprije voziti dobri trajekti, dakle koji su veliki i tako je gati izgrađen. A mi imamo stare trajekte, dakle gdje evo vidite sami kakve se zapravo katastrofe događaju, gdje kada i sindikati pomoraca reagiraju, onda imate premijera koji u javnosti govori da su oni nevažan čimbenik u hrvatskom društvu i da oni zapravo praktički nemaju šta za reći. To je sve važno iz nekoliko perspektiva. Prvo, da konačno dovedemo red u efikasno upravljanje dakle, državnim poduzećima gdje se milijarde kuna, odnosno eura, iz proračuna i iz europskih sredstava slijevaju, ti novci nestaju, nemamo izgradnje, uništava se, evo vidjeli ste sami izvor Une, cijela Lika, dakle sama Gacka, uništavaju se gatovi, uništavaju se otoci, nema odgovornosti, a to su jedan od najvažnijih kriterija za prijavu u društvo najbogatijih zemalja dakle, u svijetu, a to je OECD, gdje je jedan od preduvjeta zapravo pokazati da mi možemo efikasno upravljati sa državnim poduzećima. Ova tragedija u Jadroliniji je otvorila cijeli niz pitanja i sigurnosti plovidbe i ulaganja i tako dalje. Kad je riječ o floti koja je stara i ima dotrajale brodove, premijer je tu spomenuo budžetiranje u smislu imali smo ciklus ulaganja, kupili smo Rafale. Dakle, ne možemo sad sve odmah odjednom. Kako gledate na taj rang prioriteta? Gledam to da je jako veliki novac nestaje kroz korupciju, odnosno sivu ekonomiju. Jer ako ima za plin za 1 cent gdje se pogoduje privatnicima koji i sudjeluju u kreaciji javne politike, gdje na kraju tog procesa oni zapravo zarađuju, gdje se kolektiviziraju troškovi, plaćamo ih mi, plaćaju ih naši gledatelji, a profite zapravo zarađuju osobe u pozadini, što je zapravo ništa drugo nego ortački kapitalizam, a onda se takvim ljudima daju dakle, zlatne kune i ne znam nekakve nagrade za nekakvo vođenje odnosno vođenje privatnih poduzeća koje ne bi mogli napraviti da nema državnih poduzeća preko kojih se zapravo isisava novac. Ako ima takvih dakle, novaca koji se financira, dakle ne vidimo razloga zbog čega to ne bi išlo stvarno u investiciju dakle ovih prijeko potrebnih stvari kao što je recimo Jadrolinija, gdje slažem se s vama nije jasan prioritet ekonomski. A ako vam najvažnija
dakle kompanija u turističkoj sezoni, u turizmu koji nama nosi 25%, nije prioritetna za rješavanje, odnosno imamo flotu koja je stara i do 60 godina, onda ne znam što jest. Dakle, ili recimo energetika, a s druge strane se postavlja pitanje kako je nastao sad taj jedan manjak u proračunu od 1,5 milijardu eura. Da, rupa u proračunu, to što u vladi kažu je, radi se redovno svako malo rebalans. Vidjet ćemo kako će uštedjeti ministri po resorima. Nedavno ste imali u Mostu i preskonferenciju vezano za demografiju, temu koju pratite. U kom smjeru idu ideje ministra Šipića? Dakle, tu su bile namjere i za demografsku revitalizaciju. Znamo da to ne ide niti u jednom mandatu, ali neke mjere se moraju učiniti i treba će novac. Ne bih htio minimizirati ulogu samog ministra Šipića, međutim to je ključna osoba premijera Plenkovića. A gdje to vidite? Dakle, kada vi dobijete ministra financija, kojeg ja akademski, njegov uspjeh je stvarno odličan i gospodina Primorca još znam iz studentskih dana, a kad imate osobu koja dođe pred kamere i kaže da će linearno spuštati 10%, dakle, odnosno rezati troškove u svim resorima, onda vi vidite zapravo da je to čista politička arbitrarna odluka koja sa ekonomskim promišljanjem nema apsolutno nikakvog smisla, gdje onda dolazimo do problema prioriteta kojeg ste spomenuli, koji je bilo vidljiv dakle, u samoj Jadroliniji. 10% ako vi smanjujete apsolutno sve resore, onda vi zapravo ne znate šta je prioritetna strateška grana ili segment društva u kojem vi želite kratkoročno i dugoročno investirati kako biste za određeni period godina, 5 do 10 i tako dalje, imali zapravo takozvanu žetvu, odnosno plodove dakle, vašeg ulaganja. U tom smislu, da, mi jesmo demografski, dakle, mi smo prepoznali kao demografiju kao jedan od stupova naših politika, jer smatramo da prije svega bi trebalo tu stvoriti ne samo to, nisu to samo fiskalne mjere i naše demografske politike su vidljive na lokalnoj samoupravi. Dakle, sve nešto što je konceptualno zamislila naša Petra Mandić, koja je vodeća osoba u tom timu, jedna prekrasna osoba koja vrlo jako doprinosi Mostovim politikama, je se zapravo vidi u radu jednog Sinja i općine Kolan. Sinj na čelu s Buljem, ali nije samo tu Bulj, tu je i Bobeta, i Župić, i gospođa Romac. Dakle, to je jedan tim koji je doveo do toga da Sinj ima demografski rast u Sinju, vam je među najboljima u Hrvatskoj. I vi kad odete danas u Sinj, on vam vrvi od djece, što se vidi i kroz vrtiće, i kroz dakle, subvencioniranje kupovine stana, ostani tu programa i tako dalje. Kao recimo i u Kolanu, gdje se jako puno stipendira mladih ljudi i vi zapravo na uloženo u tim sredinama vidite zapravo da imamo najbolje demografske rezultate. To smo i radili priču u Sinju na terenu. Dobro, lokalna razina je jedna priča, a za državu ono što tražite je zapravo veće izdvajanje, dakle 3% BDP-a. Mislim, lokalnu sredinu vi morate iskoristiti u smislu da pokažete ljudima da vi ono što uhvatite, odnosno dohvatite u smislu rada i upravljanja kroz služenje, da vi postižete rezultate. Znači, ako je to moguće na lokalnoj razini, onda je moguće i na nacionalnoj, gdje se prije svega mora stvoriti ta jedna klima, kao što recimo se stvorila ta jedna mantra zelene tranzicije koja kako se provodi nije isplativa, tako bi se trebalo stvoriti jedna klima i okruženje da je stvaranje i podizanje obitelji nešto što se kod nas cijeni. Dakle, da to postane jedna službena politika, jer u protivnom čak i da vi dovedete zapravo i napravite sve fiskalne mjere u smislu jedinstvenog doplatka, roditeljske naknade, subvencioniranje većeg automobila, subvencioniranje stana, ako se u društvu ne stvori taj jedan dojam, dakle da je kreacija, odnosno da nam je obitelj nukleus na kojem želimo graditi društvo, onda vam se zapravo dovodimo u situaciju da jedino alternativno rješenje koje se zapravo pruža na stolu jest nekontrolirani uvoz radne snage, zapravo koji je postao ogroman problem s obzirom da se mijenja krvna slika Hrvatske zbog nekontroliranog uvoza radne snage koja uglavnom ide preko agencija koje su vam povezane
povezane na vladajuću Problem je i stranu. ne imat radnu snagu. To se slažemo. Problem je To se i slažemo. evo sad se uvodi zakon da se iskontrolira uopće, da se zaštiti strane radnike jer ima i niz incidenata i napada. Još jedna tema koja se tiče ekonomije, dakle imamo mjere koje traju do kraja rujna. Vidimo prema naznakama iz vlade to će se sad promijeniti jer su se i okolnosti promijenile. Hoće li to biti problem s ukidanjem mjera? Evo, pa na neki način su evo i navikli poduzetnici, svi oni koji spajaju kraj s krajem da imaju određene subvencije. Ovako, dakle, poduzetnici su iznijeli teret cijele krize. I ono što je sad dodatan problem... Država je pomogla. Jest pomagala, ali s druge strane im je jako puno je uzimala. Dakle, sjetimo se sve one ekstra profite koji su trebali biti samo na energetski sektor, pa se to onda proširilo na cijelo gospodarstvo, gdje je sa oporezivanjem, dakle, skoro se oporezovao, mislim da je bio 3. maj koji je imao, dakle, određene ugovore sa američkom mornaricom, gdje su određeni brodovi i upitnost izgradnje gata koji im je bio prijeko potreban, bili upitni upravo zbog, dakle, tih silnih oporezivanja. Dakle, gdje su sad dodatni problemi, pa ću konkretno još odgovoriti na pitanje. Dakle, imate 1,5 milijardu eura gubitka. Dakle, kako će se to manifestirati na BDP na kraju godine? Dakle, treba uzeti i multiplikativni efekt, gdje nije to samo 1,5 milijardu, nego kad se gledaju još utjecaj na BDP, dakle, to vam se može popest na duplo. To je već onda ozbiljan novac koji će se morati namaknuti na nekoliko načina. Prvo, dakle, jako je promaklo je nekako kroz samo ljeto, dakle, bilo je u javnoj raspravi nešto što se zove naputak za utjecaj državnih rashoda na državne prihode, znači na porezne prihode, što nije ništa drugo nego zapravo jedan kontrolni alat u državnim rukama, prije svega Ministarstvu financija, gdje vi zapravo kroz određene porezna oslobođenja i olakšice kontrolirate lokalnu samoupravu za provođenje rezanja troškova za 1,5 milijardu eura. Dakle, to je jedan problem. Dakle, i to nitko nije problematizirao. A to vam je recimo na razini korporacije kao da imate recimo sistem kredit i debit nota, pa onda s vašim podružnicama šaljete kredit i debit note i onda manipulirate sa rezultatom. Točka broj 2, dakle, šta je sa, dakle, kako ćemo napuniti tu rupu? Vrlo vjerojatno će se dodatno će doći novac iz Europske unije, ali onda se dovodimo u dodatan problem gdje se javnosti komunicira da mi ekonomski rastemo, kao predstavlja se kao nikad bolji rast, duplo veći rast, ali na čemu mi temeljimo taj rast? Dakle, ako nama industrijska proizvodnja pada, ako nama poljoprivredna proizvodnja pada, dakle, mi se svodimo zapravo na pod broj 1 inflaciju koja je punila proračun i s druge strane, dakle, novac Europske unije koja vam se ulaže, kad vidite koji su segmenti zapravo rasta BDP-a bili u prvom kvartalu, to vam je bila građevina. A to je sad ključno za ovo što govorimo. Ako gledamo građevinu, dakle, u tom smislu knjiženja, dakle, tih promjena koji se onda gledaju na agregatnoj razini rasta BDP-a, vam je recimo novac iz Europske unije koji se dao za, recimo, aglomeraciju Karlovca, gdje imate gradonačelnika koji je u potpunosti uništio jezgru grada sa promjenom tehnologije koja se nikad ne radi u centru grada. Taj trošak od 20 milijuna eura, dakle, on misli sada prenijeti na cijelu Karlovačku županiju, s obzirom da je zajednička aglomeracija sa nekoliko lokalnih samouprava u Karlovačkoj županiji, što znači automatski, dakle, inflacija komunalnih naknada. A s treće strane, danas, evo jučer ili prekjučer sam bio u Karlovcu, doslovno sam imao u ruci čašu iz vodovoda koja vam je mutna i ljudi danas u 21. stoljeću na Dubovcu i ostalim dijelovima grada Karlovca piju lošu vodu. U prijevodu, dakle, ono što se knjiži kao povećanje zapravo BDP-a, dakle, ima puno veći trošak, negativnu eksternaliju, koja vam se možda ne vidi u ovom trenutku, ali će se vidjeti sigurno kroz par mjeseci. Morat ću vas ubrzati još jedno pitanje koje se tiče uopće stranačkih turbulencija. Evo, cijeli tjedan je bio u znaku zapravo međusobnih optužaba u vrhu Domovinskog pokreta. Ma nisu ni druge stranke lišene toga. Evo, i vi ste imali puno raskola u Mostu i 2020. i sad proljetos kad su izašli
Raspudići. No, vezano uz Domovinski pokret koji je partner u vlasti, kako gledate na moguće možda promjene i konture vladajućih? Događa se tu, evo je danas pratimo preskonferenciju Fokusa. Fokus prestaje biti parlamentarna stranka, Dario Zurovec izlazi. Ja ne mislim, prije svega mi je žao da se ove stvari događaju u Domovinskom pokretu i kao član i predsjedništva i član Mosta ne likujem nad situacijom. Dio toga smo mi znali i to je bio jedan od razloga zašto nismo išli u koaliciju, jer smo predvidjeli neke korake da će se dogoditi s obzirom da dobro, radimo na terenu. Zvali ste ih u ovo partnerstvo bez HDZ-a. Jesmo, nudili smo model gdje bi upravo Penava bio ta ključna figura, ali u samu neku koaliciju prije dakle, samih izbora, dakle nije to bilo moguće i to smo elaborirali sa argumentima zašto to nije bilo dobro. Također govorim iz perspektive dakle, stranke koja je prošla određene turbulencije dakle nakon samih parlamentarnih izbora i pred same europarlamentarne izbore, tako da otprilike znamo kroz šta prolaze. Nije to bilo ovakvo sada, ajmo reći, čerupanje. Mislim da smo to dosta dostojanstveno napravili. A s druge strane, mislim da se to neće odraziti dakle, na samu vladajuću stranku i da će to ostati podrška. Spomenuli ste Zurovca, dakle mislim da je to vrlo sposoban mladi menadžer na javnoj upravi koji je prepoznatljivija figura od samog Nadžija i mislim da je i legitimno da netko ko dobro, on je osvojio mandat ima jednu socijalnu inteligenciju. Dakle, pitanje, dakle, šta vidim tu? Ne vidim tu nekakvu ideološku prepreku između njih dvojice, nego tko će biti taj koji će pregovarati zapravo i sa premijerom i tko je taj koji zapravo predstavlja stranku, jer u ovoj konstelaciji stvari mi se čini da je fokus zapravo SDP za vrijeme Sanadera, kada je Sanader pitao Milanovića i Jurčića s kime ja pregovaram od vas dvojice. Ali, samo da vam dovršim. Dakle, iako je Zurovec iskomunicirao da je sad bliži SDP-u, mislim da će njegovo približavanje prema vladajućima biti sve bliže i bliže kako će se približavati lokalni izbori, jer ja ga vidim kao jednog od ozbiljnijeg kandidata za Zagrebačku županiju, a mislim da bez suradnje sa vladajućima neće biti moći ostvariti taj cilj. Jeste li vi u Mostu tu otvoreni za prihvat nekih novih članova? Dakle, tu je bilo svega, neki članovi su otišli iz Mosta u Domovinski pokret. Biće sad sigurno nekih razilaženja izvjesno. Jesmo, s tim da prije svega nama predstoji dakle, unutarnja reorganizacija, ali svatko zapravo ko podržava našu deklaraciju, pogotovo neko ko iz Domovinskog pokreta, mislim da smo mi tu dosta slični u politikama. Na kraju dana i Zurovec. Dakle, Zurovec ima poprilično slične ekonomske politike kao što ima Most, što se vidi na razinama Svete Nedelje i zapravo Sinja. To su prijateljski gradovi i mislim da sve ono što su oni dobroga napravili, ali mislim da je Bulj napravio još i više, ne zato što je moj, nego jednostavno podaci govore ne samo što smo dotaknuli geografiju, nego vam je u ovoj Sinjskoj upravi sada došlo do toga da se jedan od najvećih broj obrtnika, odnosno da obrtnika su otvorili dakle svoje dakle podružnice u Sinju i Sinj je postao od jednog mjesta, odnosno grada u Dalmatinskoj Zagori, dakle mjesto gdje brodogradilište praktički gdje se iz Sinja izvoze dakle brodovi. Prema tome mi jesmo i bit ćemo otvoreni. Nama prije svega predstoji unutarnja reorganizacija. Očekuju li se tu promjene? Dakle, ostali ste bez eurozastupnika, to se smatra neuspjehom. Božo Petrov je odmah rekao da je on glavni krivac. Dakle, očekuje li se do, ne znam, nove godine novi čelnik stranke? Ne bih ja rekao da je tu samo Božo Petrov, sad neki Pedro kojeg treba objesiti za stablo. Mislim da svi snosimo određenu odgovornost i ako smo u kontekstu europarlamentarnih izbora, mi moramo prije svega sami sebi posvijestiti zašto našim biračima nismo uspjeli iskomunicirati da je dobrobit na izvorištu u Briselu i zbog čega je nastalo dakle ta jedna anomalija da recimo u nekim našim jačim sredinama na parlamentarnim izborima da smo ostvarili vrhunske rezultate, a na europarlamentarnim izborima gotovo da ljudi nisu izašli na izbore. Dakle, to je nešto što si mi moramo kao stranka dakle, posvijestiti. Dakle, radimo i tu analitiku, mislim da ćemo to i komunicirati prema van i smatramo da što se tiče samih europarlamentarnih izbora da ćemo na sljedećim biti puno jači, ali ono što je definitivno škola iz ovoga da su parlamentarni izbori, lokalni, europarlamentarni i predsjednički sasvim 4 različita izbora i mislim da je nešto što možda u onim turbulencijama da nismo uspjeli napraviti tu jednu transformaciju
ajmo to tako reći, to je jedan most, prijelaz iz parlamentarnih u europarlamentarne izbore i dakle potpunosti se prilagoditi drugačijoj jednoj igri koje europarlamentarni izbori zapravo postavljaju. Jel? Tako da ja ću reći da smo svi kao članovi zapravo tu odgovorni. Odgovorna je bila strategija da smo sve bazirali na 8 saborskih zastupnika u prošlom mandatu, da se nisu profilirali neki ljudi koje sad vidimo recimo kroz Petru Mandić koju smo dotaknuli kroz demografiju, kroz jednog Ivana Matića koji je bio prvi koji je zapravo otvorio pitanje UNE na županijskoj skupštini na kojem nije bilo recimo dakle članova iz SDSS-a koji žive u samom Srbu. Dakle, donosi se odluka za prostorno uređenje Zadarske županije gdje ćete vi graditi hidrocentralu na izvoru UNE, a vi ne dođete na tu skupštinu. Dakle, ti jedni novi ljudi, ta jedna nova snaga koja itekako ima rješenja. Vidite po samoj Petri i Ivanu da su to nove snage koje će sigurno biti vidljivije u budućnosti. Hvala vam, gospodine Troskot, na ovom razgovoru za Novi dan. Hvala i vama.